Dr. Celine, spokesperson KNO. Napan mantam ta the Brisbane hen pi kizin amasa pen na chunga ki pa thu ka sein tu chung aizol meeting a chu KNO UPF khatna umding ai tai flag khat noi chuting le banner khat noi ya umding ti chu a hi in social media an ki mu pen chu hi chi chung thwa chu sir opening remarks a briefing ne bol pi the dio a background thang what saying I intend we had no what you government and a whole political demand engagement and AP UPF ke no ya na umbrella organization ni hi TC khanga ko na ke panta 2008 na ko na chu amena chu nia kim wanga chu delhi chu table a chu kitu kham na so na son ta chu 2008 ko na kitu khom ta chu ai le hung chi chu wa TC ge ang kitu khom ai le tua 3rd May 2023 so wa yang political demand no TC ko na YouTube with Leslie so chu wa ang kitu khom ai le chifna he CSO ho gel da na he umbrella ni chu political demand yang ki bang tan to na to khom na wen yong le government wet di la koi wet di le mi pi te di yong le umbrella khat noi le chu hoi che lo dham ki wai pu dan yong administration du de lo dham ti hi wa chu le ke on yong pa ka sa su ke wa ke so hen ningku me la achal hai pan pi ta chu district zo se achi wa UPF le ke no umyu se on ki mu pi wa zara re on ki mu pi go na wa en ki mu pi thei to we ti cho se wa ai pi le to chu khana om de hi le chun put ta chu constituent som ni le li hi a pona he na en kaikhom step by step a chiang chu poi ti a chu chum sen lo kam khat pau tho a chu ki pan ai chu pau khat tho a chu ki pana hi chu agreement uma khana om ding chu khana om ding te khana chu symbol a chu flag khat nading EPP ho chu ki se ya hi chu flag yong chu han boi pi diu na idea chum mi chum on pi mai the ya ite bolio process bang chu ka poi am hon option ka poi ya ram ane yo pharu le hi chi phanam ti chu ki ve su ka ken ten phai sa su ka le chun chu e ho nam khat chi khat hi na wa demand yong khat hi na pom khat na pa chu flag chun symbolize the ball here chilang chu hung kichi pa le chun a process wang chu a thu chu Sunday a chu pan khom ding khana om ding ti to ki hana chu decision chu ta chu aba practicality ho chu hele en boy pi wen ten all in na process mo a it ball dam chu chule ki wat din ki no de hana chu ya du chu asunga constituent music agu chang tao chu cha ki khen lo so ngai am dis chu UPF ke no cho ngai amin chum ding ai wang chi te ni ki wat no pa chu a flag ham pam ha su to pa do la symbolism pa chu chi te ni chung a chun letterhead for example chun khat hung ki ta do tin amin chi pi tham jong ki decision lo lai na pro bola phat sa da wang chu ta chu chule e khat agong khana proposal khat hongom chu Delhi a to nga che ho chu table khana ki to ya UPF le ke no abona thing sela ki che ya hi cho chu pat khat itale in langa poimo ma chule unified command ma chule UPF no chairman ne ya ke no nyong president ne ya hi chili hi ta khana chi khom de chi khom de nga cha mechanism chu central working committee khat sim de chu wa chu umbrella organization a member ho chu hung ki theng de chu pa le chun
cái nó là ngã chú cuối cùng ham chú không cái này nên tên UPF là ngã yang chú bảo là ngã xây dựng ngã bảo cái hal dập hiện này là ngã khó cái chú Zedare uma paite speaking maruma mar speaking e ho to uma chu ho si se ong ko um a member a chu hung pang ding a main purpose chu hi le pia khana yum god hom ido le ti bong khat hin nam khat chi khat hi wen table ang to khom wen YouTube it less che demand na pau hi administration khat ki tu mai bo wa hi hat na deal itu mah kali so na trade the objective intention as a kibol this. Ki pao me sir. Ai le sir 2023 jong hello 24 jong hello 25 jong hello to 26 en tu a hi EPG a hi to bang lungel chu na hin ne yo ham masanga chu na nei kha lo ham EPG pen ham tu a chi nen pu do Anjo a kasay chu ga agel dollar chun 2008 ako na chu table khana ki to kham ta chu na TC ang sa le tup chu kha ta chu ai wa nga chu UP le keno an ki pat ji a chu table khana ki wa nga chu hi chi chu boinyang lo ta chu ne ki chi chi chu ai le tu la nga chu a ki hon yong pa ka sa thu ai ha ge le chu civil society long ho ya amo hen chỉ cái ball là phan te henge table khanan to na we I we til an ball le kyo lungel tong ki bang chỉ a cho process chu hung chỉ a tua he hung su do cho e cho ka bon wa ka no wang wa he adi third me wa ko na chu ki zu to nyang hung ha zep ta na hai ho yong chu district yo se a chỉ wa constituent yo se yong chu akimu pi wa chu process hung du ja ya idea chu le so na ma ta chu tu ai hung su do ti ne chu e ha chen na dio kan do lo na chu sir ai nge tu a coincidence ding ham tu a PG formation na hi to government formation Manipur government formation na mi pi itam kana khat bei hong so sang pai su dai na dinga hi chi pen hong ki podo hi ti a gel thei jong coincidence jong mai thei na jong cho min ji chu a hi lo wa hi jong le nei ga se chi pe wo ai an jo ka sei na chu na hu ta chu political dialogue table la he political demand thu se sa ki sei chu popular government form de chu ke ho kin lo pi chu MLA ho le a party concerned ho so ke ho table la government formation loading chu a topic ang pang khalo se ang se khalo chia chu chiteni chu repeat kit lang government president's rule hile PG hile PR hile na talk lang he ato khalo talk lang ngam to khana chu third me yo wa he government masa biren CM hilaya chuwa an to khana pa chamahon unilateral decision an la wa cabinet na SO abrogate ball de tiu chu hichwa chin to khaw chu ai le hichwa yong chu amahon aseu hi government of India tonga 29 February 2025 SO extension ngai ko wa chu government languma tripartite agreement here na government languma nei che ki hong invited ball extension dinga ka chiwa ai wa state government chung talo pi chu hung lo now chu January la chu assembly cabinet decision la wa SO abrogate ka ball ta we heti chu na chu le head 24 January 2025 ayang chu arambai tengol hon a legislator you say including minister of state na chule Rasaba MP payong kangla ako wa dictator ball wa signature ng alaw chu na til item thumam liham nga hama tinga chila ayong chu SO abrogate balling chu condition khara ko use chu ai chu tu khona chu mo yo February 29 masanga chu January ha mama tam khet khel lo assembly
cabinet decision aja SO abrogate ka bol ta we tiu le 29 February 2025 meeting a de ya ka chi wa kong to wa meeting ka to wa chu Manipur government seat to em koi ma nglo chu I'll Japan has additional secretary MHA Joint Secretary Northeast on the part on chairable yeah. Come on, state government hong pan lo ne SO ho hen ground rules violation of all the way. See out to abrogate ka bolun ka hong lo di hi ati we ti cho. Al chawa ki don but cho MHA kama. SO ground rules violation ball to a state you hi 3rd May 2023 to state forces ho commando ho koi ke ho chun imphal banga chu uniforma a gypsy wa mipi mob ar ambai ka poi ko ho chu leader bola evang yo shi chu abulu wa min loot a bola in yong ham ho yong yaw ham pong ham pang lo chu la e ho dinga thu pi te lo evang we ino a ha lo alu do cha hawung hawin ho a ha lo chu chu state forces security force lamkai na bol chu Hichikal wala mo on ground rules violation of ball so iti a head lo wa ke ho SO on ground rules violation of ball with te ka na thei lo chu like chu ga ki sei sao bel e khat amon ke ho SO ho ground rules violation of theory he jong he amon orchestrate ball wa ti thei chu te ka na stipend bang chu center na pi here state and disbursable Chichu akuma ball lo wa amuwa. Chapal chun golang chapang ho chumi stipend amulo pal chun cigarette tiny kapoi dinga chu mi yong aga su boy mai thei na chu neo cha chu. Ground rules are security forces on yong SO ho a cap loading SO on security forces or cap loading kiti chu. Hon SO hon security force ho ki kap lo pi cho imfala e ga lu no wa milam yong thala e ga no lo pi cho me lo nyong ga ha lo pi cho ale ground rules violation bol cho a state jo ale chapana cho argument cho flat cho ale chu hung chi a chu wa cho mo hon SO table la a government nei to kha ya state forces a state machinery man ji wa chu atu ki lo le government form lo dinga chu SO ta kisai na lo pi chu anda Nghe kisai sir, banga chu nghe cái team nên si dan sir, ngay hon ne team de kata sane. To abana ken do bekin nom aizol meeting tu in sir to pic chu chi them ha focus je biten. Hicha ai umbrella kana khom ding ti chu ki pa ta a chu cheng achievement lin ta hi ti jong chu inok su ke du kata sanin. Chia hin kan do nom chu e ho chu SO no ya lo jong non su jong tam ta yo mo ben. Ama ho zong hi ahun hop tha ding ham ai lo wa hi le EPT nain ko no han amo hi alang khana I het sa ya doi le tu ma chu mo yong chu SO to ki kal nom lo pi chu amo an yong UT na boli chu hi kha khan de ti yo ko sa zo chu na tu ti le chu nam mo lungel to ki kal nom lo a phat na zo om de chu amo na e ta san ri ki ta san to na che chu hung the ding din mo na zo ka mo chu ke wang ama ho to ke concern ti dan chu ki het tu na EPT na hong di lo ham sir lo pi chu e chu ground na om la wang ke pui na ke het na chu tu chung mi ting ba cha mo chu lo pi chu ko the yong lo pang the yong lo pi chu mo chu non SO hi je wa na a non SO tu lang khana SO signatory hi lo je wa chu government vet ding a chu thal choi chu illegal chu e hon thali choi pau khu license om lo wa nga SO agreement je a chu e khat government happy da ne ya na non SO chu chu lo lai chu itwang khana ma hon
chỉ để mà nó là thắc khát đi hin cái họ yang gal je aja không pan ho hin tun chua he amo ho yang eso pangungi tiu lo wang chun chi process chu ma ki pan đi na a mấy lấy thing noi ha chu la UNLP yang kum hi to nga pang nom lo chu to a ho pambe group chu lu ta chu ai cha process chu ngai chu na hi ke he chu na chu eso non eso ho he eso pan loading thu he official ai ma ki sei khalo lai pi chu ki pa me sarbana kan do ki nom chu henge chu lai chan chun khat bi ga ngai tin abana khen do nom chu chilaya the bridge mama discussion nang khat bi na sei khat chu p PR sunga hi ehon I bol thi thi ki bol diu asiti lo le government hong ki form do hen lang hi le eho adinga chu boina hi tam zo ding hi na ti hen chi chu PR hang chu hong ki chain tu hen government chu hong ki form do tan a hi le mabana hi I chana ha san PR hang lai sanga chu tua government ta pha na hi to bang ha san na mabana hi ne wa chu ting le IPT tekal dinati am tu chana chu amasa ki sei chu la formation ma sang hi ya na ala to chu formation yang ya ni dung na lai chu last meeting chu pi president zulum pena ki bol ya third le fourth February a chu na ta cha chi atua hi khat head di ta intellectual pa nga lui pa national security advisor pa na northeast national advisor pa northeast chu chemistry chu tenure ki cha ya chu le senior officer khat mama IPS retired ajit la appointable to chu ala state appointable to khana chu abana date ya the formation chu group nga yo he azinga for na kyo meeting ki cha hi ya ajit la appoint ki bola azinga fifth government formation ma khat person rule ki sai ta chu to chu 4 September 2025 SO extension ni wa ki patna he meeting hi November a khat ma political dialogue December a ma January pa bang chela political dialogue hilo ground issue ha thang sei tun de ya abana third the fourth February a chuma political dialogue session thumu ma ta su chana he aba ba he jit lal an chaired ta March lehen hong mai the ta chu ala chipa la chun to our government ki form pa he March tarik nga yo la chun khat ba bi chu chi sunga hai tu ni ge hai government in interfere bol nom lo pi chu a bol di wang ka gen cha ta lo pi chu ai chu SO hi tripartite agreement here center state le SO group objective purpose cho hi le political settlement within the constitution of India nading ki bol chu chia chu a government ma sapa wang cho hi le hichi tripartite hi na pa chu excuse chom pu SO on ground rules violation bolwe ti people bolwa SO chu kha de ti chu tu a hon kha the be ta kha ngam hi be ta a kha wa le pia hong ku te chu la e chu e hon demand pa hi te ka khaden unconstitutional hi la wang chen state dong che ho against a che the chu central ho against a che chu I thought you demand chu within the constitutional framework of India chu atu ti le chu ni bola chu state chu pan da de ham ke hu to a political settlement constitutional framework dong zia omding chu ada chu constitution violation hi chu na tu ne so yang chun thal ki choya constitution dong zuya settlement idaw la chun non SO hi diu ta so thal choy chu illegal heading sepai ne idal diu so na chi chu normal ai ka te ai de mo chu dan dong zuya chu ai la chibanga chu state union political dialogue tripartite agreement among panga he ya government masa pawang chun
aji Paul long ki bang lo wa mo hon asu khil na pau yo che ho ngo wa ana su abrogate na ball ya to api chu government tha hai chu iti mistake ta bang mistake chu iti ong repeat the ball dam ke mu dan an wang koi chu khatwe ana ball khil sao chu a ball khil kit nom de hom chu ka ging chu pui henge sir akichi ki pau me to aba na khen do be nom chu tu lai ha hi Indian Express newspaper khat hong viral khat men FNTA te provision to ke banga Kuki te ading ang peace deal khat 2027 election zole ki final date ti hong viral khat jong men ai le chi आज ka ga do nom chu political dialogue na ne yu last na ne last ho jong chu nen sein hi chi ho a chi thu ho chi ki phapu khadam hi lo wa hi le asunga hi pi ham political dialogue table I demand was YouTube legislature ya na hichi saya chu land issue ho forest issue ho ki sei panacho forest ayong state government and amasapan EPP allegation tam ta bol na forest ayong ho encroach EPP ho cha bona document government data home ho gazette dung je ho chu government masapan achai chu adi poiti proof na chu documentation ho cha bona tarik thum February na submit hota chu si as tu chun state government nong hichi chu an po do ai le hon adi ta khat document ho chu mai ta bol thei te ve tao amasa ho chun nam phua bol chu amasa government chun iloi pa ku ham khan sei dan le political bullying an bol chu political bully an chi we chu adi lo hong chu adi e tu om sa hong chu aki dan dung zu hilowa am hon dein de SO agreement abrogate abol ta takhat cha chu si a chu hilang tabang chu tu government mi cheng thei di hu ta mo yang a pal center in mi observe hai ta bol ya na cho chu tu kon to hi patan hung che ve ta ai le chu wa hi e ho demand YouTube legislature here ENPO model kirikra ho chu ki sei khalo pi cho coffee don pe na no ma kyo na wang na idea EPPO for example gan ga saying ning kuma chu national security advisor senior khaden ki mude tia one to one na ni ma ho mi ni ai ki it's why say chu ma sang kan say kha ta chung le so tim tan repeat ball le na topic ta sun ki sai thokin amo say chu le chi political dialogue lo pi ong talk table chu coffee ki don ki mu a ki say bo sa aman hotel say na aya chama chu NSA official chu very high ranking na aman say chu TC na dimanu chu hichi chu wa chu ikeu di wai la wang chu na government the keu chu te inte UT nati pa lo la mahon separate administration ti pa chu wang chu asan te ti chu alken ka don put na chu ama chu sa pa difficult ti occasion adi difficult ti chu difficult nante ahin impossible ai poi na chu le hichi kyo UT demand pa chu a circumstance a background had so ke hin manipura ko na mai hon government ki thwa ethnic cleansing e bol ba e dal do o hitan manipura ko na su tu ai kyo ka ga mu wa thing hlang ka pu ka pa ga ma jong se land record a bomb ke ki sat min ta chu e ho a hi na pa chu manipur hin en an ho na pa chu british se hung zo a po chu masanga chu e ho gam chu chu wa su ya lo chu British Hong Kong administration chuang che SA sa ta chu higher political agent chung han mo phua thing lang chu hill administration a chu ma mai chu aya ai le chu sir concept idea of manipur to a chu sir henge chilang nong chu ha chi be da tin to a newspaper ho ahin sun pa journalist pa ang min chu ka te senior ta hin ai episode sa ko na ma hon chun angai da no wa hong sun internet ti ham ai lo le bul le bal nei lo hi na ti ham elai chu kong chu go he na kan sei sa za ya at tun ke sai ja chu number 1 ki ho table a cho cho ki sei poi na government yang po
oi coffee don na bo ki sei Mhm. le to chu newspaper on sei government notification hello pi chu Mhm. amo opinion na sei chu amo ngai da na sei chu aya Mhm. chu hoi chi pen tam ka hai tai ka mu na hi newspaper Indian Express hoi cham ka hai tai a sei chu media ethics anei lo pi chu Mhm. hi ENPO model SO kom ke sei tai a sei khalu pi chu table chia chun yo coffee table ki ho na pa illustration chu na example chu kan ha sei je chu hi chu ki sei le political dialogue nga tripartite official to na kulanga table khat langa government panel hilanga e ho SO group to na hi chi discussion a chu khalo pi chu chia chu tu a news a hong do ko pure opinion hi bo chu le ethics ne po ke ti chu SO ko man ki sei tai chi ti ho chon se chu di lo hu chu Ki pau me sar FIR ball kom ki thei sel. Mhm. Ki sel sar to abana khen do ki nom so. Political dialogue hi alas pena mi pi in het thei chu government in aha asai tu le tu din munin government policy a UT tha sim ding om poi ti chan chu hin ki he ambana he talk si zat ve chi la ham jong so aki hepun chu ting le I chan progress uma I chan hitam ti jong hi mi pi in ki hello a hin update ne bol thei ding. number 1 government in aha sai ti lo pi chu Mhm. government in two hin hi chi new state tha alo le UT tha sen mading policy hi adopt a ball poi ti chu policy chu government in angai cha dung zui ya na Mhm. ase jo tu chun chu ompoi a hin na demand chu UT hin che chun dialogue chun ikipana hitan UT component ho UT ekhat item ho chu discussion pan tau te land a kipana chu koi Mhm. gam ham ausa gam hi mi pi ausa gama chun omen komi hi in hiti ne wai omen land right ho cha ausa mina omen chi hechi land right dung zui to British day on 1970 1919 gal no me na ti ho chu ki se ya ki wai hop dan gam nei dan pale mi pi aki hol lo dan yo ausa gam hi ya na disadvantage uma merit yo uma merit cho hele house ho la chu tu na he gam ni recorded in so British na pio 1970 1919 gal ne balls i utu ti taute na um eja chu hausa anom hi le gamu hi halala chu mi nei choi upi mai the chu thilom dan chu to cha son ki tu ta ne ja chu in tag om na la ya HBS a chu tu IUT I thu mo ya chu chu hi le chun tu a chu lan isu ki se ya amon chu wa ngai dan khan pu do chu a negative lang ase dinga mi pi hi ki hol pon na ma ga mi lo rin hausa lung lai lo le ki chon do den chule development neo khat nading en yong ama gam pata hi lo ji chun bang a collateral in lo ni me la thei po na che chu hausa institution reformation holding chu se wa ke on yong isi chu ke on ka ge lo ve isi ta chu hausa institution land ownership ho reformation kitu tam na thei dinga chu center to kitho a UT legislature direct central rule chule legislature chu hichi issue bang chu tackle dikati vetil ki pata ho chu ye chu number 2 a he e ho to kinaya hausa system num Nagaland Mizoram bang chu abolish bol ta chu Nagaland in compensation ki la ta chu na amon abolu chu amo state ki wai pu na nei jo abolu chu e hon yong YouTube legislature ine yo pal he process ka pat thei di ka ti ki pa ta chu chi a chu e ho a chu ki vel se ki le YouTube legislature ri du thu sam thu lo pi chu hi chi chu hi lo wala manipura ki le di chu manipura ki le di le chun 3rd May chu incident chu tunin ke ho to ti reconciliation ati wa mi pyam
alang lang igan thebe ithu so ke ti ho a chu ki chabwa ko ham phaya ga chang ke ta ding kum ya ham pha jo la ano phat pha le chita bang so ki thei di chu la ji chu demography infal demography chu ki khelo di chu ho minority ki tho tho ding ano no pha le a sat a rape a hal take it di chu chu velo ki thei lu ta chu ya chu ho ding a chu manipura ki le chu option hi lo pa na chu constitution dung zu ya youtube legislation so mo ya ki tai lo chu option nei lo chu a chu ho demand pa he well say ki lang du thu sam thu he a ihin na dio ihin kho safe na ding le ine ego ho safe na ding a to chu infala chu ki chai de chu hi chu chu ti repeat na ding a chu manipura ki lut ki ding lâu thế lâu na e sir. ho di chu chu clear sa na he du ai chu tu manipura lut ding ki go ho mi ni ham thuma ma me ti wang ko ipj ai ti lut ham ke poi na ke ho ti ki sai lo Cái bảo mấy sir tua chỉ tua cái question pen cái đó luôn chứ talk si sir talk political dialogue sit lehen cái chạy sit lehen media briefing ti do dan mi pt ko ma ai lo be jong le CSO lamkai ho kom be a chu mi pi chan athun theina dinga chu tu chung tabang mahin kewin chan chan ni time ma ba nai tabang bang me ti ho chu update ki bolji le mi pi jong hi lung thlain tin lamkai le mi pi ke ta san lel ho no ni na ho jong hi pon te ti ka ta san da ne hi pt ne gelam sar ai chi ta ta chu ka bolo chu la to yo se a November round PR ka so wa December round ka so wa tu chu ngai ki so lo ai chu ai chu a talk pa hi notice advisor to lecutor ki khel pi to hi la na pending am chu third talk pa hi ab government information in ma le next meeting le forest issue chu topic ga dinga na umai chu ye documentation no wang chu bona spiral bound na kapi lu tau chu thu chu ki sei palo chia chu PR ki song lo chu tu chu ma chu ai le to dang na sei pa chu PR ki so je na chu to extension September ki ka yo wa ni we talk chi ta thum we na pa wang chu til IPP dang dang to ong hi le first part chu ki sei lo ya chu PR ki so lo ya na ki phala chu ngom to yu sa ki bol ta chu chu sir tua hi ma azo an si na chun chun hup thanan tin hi jong le za chum de min ka do be ki no min tua hi chan i pha tam ma ba na hi pi tam ti paung chu zo chun sei tha jong le chun ka tum be head by ding ne ga sei pi ki no head by ding ki tele a process ki pan ta exam kha la te a ko na point b che na ding lampi example la te ichi dile a chu aga ari chu ma hele gari su ma chu to wa a driver hi ding le chabi chu engine chu start bola chu le na steering chu ki bola a destination chu ki zone chu chi process chu ki pan ta wa he aya chu lampi example la chu hilai le khata A to B ai chỉ là distance ki hai chi nil ton kilong de ti chu chi phal ton kilong de ki sei the chu talk nga chu politics a chi direct example chu lu the lo na chu talk chu lampi hilo chu na process ka dia dialogue here ikke ho danu government ikke ho danu an po dia chi chi ta ta so kan che na dinga chu you people care no umbrella khana oma administration chu khana ki tu ma hong chi a hele destination chu ki hungwa ente ti hisama ki bol chu ki pa me sir khat ga do de num chu to ai manipura government hong ki form pha na hi e hong khat ni ga zaw le mi zo si hin i movement hi chin a tha ai tai ma ban chi be ji lo e ho ki pal loi tai ti alungel tam ta ni yo min chi chung to ai e pi nang na sei pi no ma ka sei sa ta no hen sei kit le political dialogue government commitment policy decision here government formation law popular government lo president's rule lo with effect oi na it's a process ya chu mai ti ta chu chi ding hi ti pa su adon na ta chu enge che controversy tham phat ma ka chilang chu ka ha dong ka do nom hen abana sar ka do nom chu to ai ho SO no ya ong chu 27 hi na tin
abana he non su jong he izaram khat na lai ki de hin a hi le thal choi chu itam pe no hin community la adinga he a group jong itam pe no hin eso chum ta ai le so no ya chu ma cha chu ki thu khom thei jing jong chi nan tin ai wa ngai ipg pe na hi to banga ho hi organization group chum ni ani nia pin jing ipg pen hin te ne tiam Long pi chu cái ground na lo pa chu cái don but ding do le ka mu he ka ha he lo ya na ground su ho chu ipc a nam nam ke vai hom da no chu lamkai khat hi na chu nam sungu chu alien an neo a to z ne he hi ai le to banga organization za chum do jing the hi aji khat chu di hin na a general la cái he chan chu hi le third me a ko na gal hong ki pat na chu so chu lan he chu la a sign ki ya chu na ki pang thei lo chu chỉ là chú volunteer hong cái sim đó à non eso hong mà ang cái sim đó lo nào chú gal gì chú mi sai gam go hu na dinga bol ai là chỉ là chú hong ping đó tâm hay à ai là tu na chú settlement wa cái sai lu lai chỉ là chú na lai wa ka la cái wang chú alang khana chú ít đôi là tụ yong cái bang hay à cái thu khom thầy na dinga chú am ho ta chun cái hạt thêm thu na thấy chú tiếng Ai là chun SO nang pan la thei han lang chu le civil society nang pan la thei han lang MLA nang pan la thei lang ho bung ho hau sau po nang chu wa hen e ho hi demano tha khat hin gal je nung ki sem do yong chun thal hi e ho le ho ki doi po te ti lang chu ho lam ka nang ha bol la chun de sa hi ke pa me sar he le ji chu nang na sei banga chu ji chu na comment thei lo wa he le khat ka do be nom chu thal hi za ji choi ta win thal choi do hi tam mo de ta a hi le I chen khom pi ho hieng I kom ho ti tan den I chen khom pi zat dang ho hen community chum ho hen thal I choi tam lai si win ei musit che yeng ni chi hi pi internet tiam ei mu ser wen ka la he ken a thali choi ji zo wa chu am ho yong nervous hi ham chi a hi am ho yong na hi ta he ham ta yong ka ke la to chu mizoram model la le han MNF khang chu thala choi wa aya political settlement um yo wa chu chamna na ngum ta chu e ho ayong hi political settlement hi ngum han lang le e ho sung hong da men tin til len kharin ho pa do le chule lai chu tham har explain bo nga en tin e chu mizoram chu a mizo bo hi eng ana manipura chu le nam thumu mai chu hi chi a chu complication um mai ya a state chula um ta chuwa chu a majoritarian group in e ho idal do ta ta na hon dal do oi pui kiti na ga tu ki ket hi lao incidental ho ha bu chu tu a ho he na srei ho ho bang chu ai a chu I had ma bang wa chu manipura na go ho yong chun manipur to ki khan ne hi I am to nga hoi tao mai tai kiti kum hi a he ai le among chu manipura lung hai lo port normal ai le third me masangya chu ho demand pa chu territorial council hi la ya chu government se chu no DC kapil la ma kapi di hi ti ko na pai na amon yang development de DC kang chu purely developmental chu na thing la mission chu so de so ke in amon yang DC kapil chu kyo ki pa pi ki ti hi chu atua bo hi ho third me manipura ko na eidal do phaduwa he manipura ilelu theilu diu phala chu YouTube legislature thu mo ya manipura enkute na go ho chu majority group in adal do lo pi chu chia chamu future hi pidam chu ka het lo hi tabang khana TC din mon ho cho hi la ki chia mo dinga he ho YouTube legislature pe wa mo TC pe di ho manipura da normal hi pam chu hilong ki ka ha sei thei lo pi chu ai wa nga chu
email se political settlement ke tu ma la dam no mai cho chi example chu mu so ke te bodo ho ayong Mizoram ayong chi la lo la hi Nagaland le Manipur hi e ho a chu a chi la dinga hi le government chun Manipura naga ho yang chu a deal nom di hwe TCA cho deal dan kharum to ha chu e ho demand chu mi pa na e ho la TCA ki le lut ki thei tlo e ho chu UTIC pai di tai mo to ka wa option na bom lo naga cho le Manipur na so option ni na la yu chu Manipura dan ding ti yong le DC le ba kan kana chum thei ai lo la mon e chu ka dei po ve ki ho yang Manipur ka kan le ka de I am talk chu ka nga di he ti di ham ai lo le mon interim arrangements arrangement a chu kuki zo ho banga chu khat YouTube lessons ka de we ti di ham khat chung di chu te ka khat nu chun e ho demand to ki bang chu se han long lo san government dinga chu ball by set this chu administrative hi se a chu chamo an tu chen ya chu chi chu ase yi lo pi chu na chi a chu ki ha comment thei lo a general ham ho yong chu min a ki pu nong we ti chu NSN I'm talking am ya chu le NNPG nong ase chu naga chu state of na chu Assam hile Arunachal hile Manipur hile na chu political solution ade due to NNPG ideology JP so I am in the hope so tai amo hon kaga say te ka no chu government and community from la te mai la chu le mi state thai ka te development room I lo le kat evolution of power ki vai pu na thum chu naga le ho hi chu e ho chu lo thei lo chu UT with legislators ta chu naga chi pham Manipur context chu TC la chi la lo lai na am ho ayo mo ho I am to nga diu ha TC Manipur ma TC ti diu ha ai lo le ho chu la alo thei lo UT with legislators hi tai ding ya chu mo nyong government ko ma chu am ho ta bang kyo tha ne nei pe constitution sung hen ai thei na Auditory model de cho hele chen gamla go yong a boy to boy imum na wa chu satellite administration alang langa ki puthei de hi for example chu e hoi tamo chu ukrula chamo tamo chu aya chu tusan pura yong ukrula yong mi he naga yong tusan prom e hoi yong ukrula mo chu I cho chu auditory model administration hi sia chu auditory model ko non-contiguous area his administration achi the so e ho am just model to aki apply ai YouTube legislation to the ya India so ya a choma ki wai po na chom the ide cho hele na go nong chima mai thu man lang le amo yang wang ang tin hong wang paun ti ki achi ransom lung leng and then to be bola cho anaki se hi na chula achi idea ong hi he wa ko na pot lo pi chu pot jo model hi naga intellectual forum hon an jius cho chia chu hilang cho hele e ga ba ta chu government en ji chu naga on yong de kan lang hele problem ni khabi solving chu amo ding nom je dis chu chula lang pi ang chu common sense a chu government en thing lang mi chu settlement abo la le khabi bola bol chu ade de ti chu e nyong common sense a ki ge le chu chia chu helai chu ni tam khat e ho ki chi wa chu su pi ho na go a ki chi lo lai chu a ki chi chu I am pa ho ya NNPG model chu ki chi lo chu mo ai tu chang a ki chi lo ti cha ki ha te poi na a sunga ai pi lungel ne wa government ke na ne lo wang kha pon he chu chu e ho de mun chu nge ki pa me sar to hi henge to in sei pen FNTA model NPOTA model hi hanang 371C 371A which is zo azong le chipen chun government in hem go taleo EPT din diu ham ti aji chu chi chu pen ni mitam pi no agin chat na ai thei pen ding again ti to mo banga in ai cha so ai che ho chu epi condition hi ong le
Manipur chu ki le ki the lo ta chu ei dal do ta chu na ngal tang ha do sa ti lang tong chung ki lo thiam khe po se dan chu hilanga chu se le aggressive to I mean ei dal do ta wa tu wa chu iti ei dal do no wa chu ile chi ki du ei dal do ho tu iti gum ki du ipi basis ai mu di wa yo security chu wa chu iti ki ta san thei de ding ko ha mi chu wa long mong ding chu ai chi a chu ho option chu ni bo chu YouTube leslie say pe di ha ai lo la manipur ai ki le di wa manipur chu li ki le thei to lo matter of life and death hi ja chu atu ti chu YouTube chu government and constitution to la ki to auditory non contiguous of pe banga cha pe thei di chu la a pe thei na ding a chu to ai tok chi chu la ai le hon le demand help po and po I pi model lo chu ho to applicable lo chu and po te a chu Eastern Nagaland chi bola tu ai kum something accept thi wam Nagaland government in no Eastern Nagaland ho chu Manipur government in ho thalam ana gan hing banga idol do na chu lo pi chu amo chu purely developmental issue chu chia chu and po model chu amo dinga chu the ya ho dinga mi he mi lo sa he mai ki bola ki dal do no chu it ki fit thei ding ai nghe kichi sele sir chlai chu kichi sele a hin chi ho adinga chu alo thelo hi ji a chu imu te te yunga e hin chi pa chu mi zo si mi pin jong a gelen no min hin la e ho iki vai hom da no ti da chan da no nam sungu wa ho hi vet ting le lung neu lo the hi ji hin compromise ki bol khadiam a hi lo wa hi le I chon da no tu chunga bang chu PG ho bang chu zaw lo di tiwa lung thu ten nong ga sei jong le hong zaw jong yum ki cho chu ve na hi le chun e ho a ko na chu kinep na hi do ji lo hin ya chu to hi mi pi PG a kinem ding ham a kinem dal ho chi PG a kinem na lai di ham mi pi ki na ding he number 1 political dialogue le government formation le formation lo ki sai poi ti ji ha ka du ngai na ki chi cha pang le pang hi le table political dialogue table chi chi is government policy commitment is policy decision is government lom lo pa chi party through po cha na hi pa lo pi cho aza ho chu on asungai pi understanding ne ham ke po aya ga commending a chu e ho lung le no di chu development phata chu tu chung Sunday tai som langa chu UPF ke no khana hong de form chu chi chu positive chu outcome alang hana ken apang ho chu henge mi pi lung gel chu adi chu e that ho chu ni ti to as government a ke umkhom thei dam ati chu na mi pi hen di chu ai la lut ta we alut wang wa chu that anjo ka sei bang political dialogue table chu ato halu pu chu chi a chu hi chu mi pi chun henge mi na chu ông nếu nó ông thấy chiều á pan hoa lệ to ngô chỉ là tập quần tên demand nó kim quần thì chú akim mat bui cái tí ba chú table là government formation là cái say lo a topic chú demand power bui chú hi chú hết khanu hoa lệ chun henge na til chú all là hung clear che đằng cái say je sa chú ta san lo tam tam na lại đi chú nghe sir talk su chi jing jing the lo thing lu la jong IMT to banga jong chu the khat men na nghe political dialogue table cha su boi lo banga chun a hele cha khen do nom cha sir e ho a ko na homework I bol di lo government and alung hung ya phan te ti phat le chun e ho demand pen chu hin su buling pi diom e hon iti e ho iti jong le kan kho lo ham ai lo le mi pi chu iti lamkai ho chu iti lamzo yo ngai hung chu la eo homo sula eo lamzo na ding sula ikitu ngai ki ding ngai yu pe ke no khana ta society ho koi ho bung lang la house ho la koi la biu si chu I de man wa chu I de su ke chu de lu pi chu I chu chu kitu na chu SO la non SO la bona chu I de man ki ba ya chu I pan khom the wa la chu gang pi chu la tok chu tu ti lo wa
government and divide and rule ball là thấy đình đình mona eho kitu mo wai là chân hung an de chu ai chi a chu ke no UPF yong chu khana om ding chu ki kho sa ki ball chu eho homework chu in su mo ki su ku ngai chu ama chu engage chu ti ho chu maybe la ground yong le a political level chu lo de dol chu SO lang hile MLA lang hile ho bung lang hile chỉ khát năm khát hi bên mình sum nêu rằng là in bao nhiêu thắc khát hi ni pan form thì về thì bao nhiêu anh yêu say citizen yêu say responsibility so nang yong kê yong nó mới chấp bằng khát yong à bao na chỉ chú idin qua một ngày chỉ chú học homework chứ sir khat ka do be nom chu chi personal mai thei chu ting le tu chung development ho ji I ma cha ji a ong ka do ai hen just general la ka do nom khat chu ei ho thing noi ti nam si pai ho lam kai ho chu freedom fighter hi bin ai le abanen koima ka point zong ka point in general la ka do e ka ti ne them the na dinga chu ai wanga chu thing noi lam kai pa chun ajinu chu politics sam khana alu sa ki ai lo le government ti charam ipm ti ho I bol ho hi ai le chilai lam kai hi na pa ideology chu to ki tu ahenam chi hi ipitin mu am honest and dong lang cái này đó là chuyện chú nó phải dùng cũng cái tiếng xe dùng cũng cái a political demand is number one within the constitution of India chú ai lấy chỉ chú tiếng nói khá là gì bằng chú assembly adu sala chú constitution là cái cái nôm lục chú ये chú process gì là lại ya na a process chú psychology bên wedding wang chú nó amel se ti long cái hấp bôi cái cái nôm lục chú ai le sir chi chu ki kal nom lo wa Azinu ai le hamajipa chi chu ki kal na om lo wa ai le constitution dung zui hi ja tun ki kal poi ti ai le thal dom lo wa chu thil dang khana ko na chu bola zong zui thei lo ham ni the chu la ai wang ai bola ai hon thal do mai na bol yo e khat e thal ko choi hi political demanding ai na bol lo pi chu geopolitics local geopolitics ti tao ti chi a chu nu mai chu e hon ta government of India ka na ding thu ong lo yi so de manu chu constitution to ki tu chu la adang wan ka mu ko independent thum ji u chu la it like simple ta chu na khat criticism hi lo wa chu the fact chu ground na chỉ là chỉ là yo chu nang yo chu nó độ nó pa chu clear tam pa chu ka do na pa zo kan do be ki nong ka chu chi chu ho local geopolitics ya chu thal na do mu ya ai wa nga chu tu ai local geopolitics a ong chu I lo hindi lo to bang men men na sai din mun ji nam din mun he mun muna ilo le hi lai win ti ha ilo heng ta po win ti ham I thal do mu jong chu local geopolitics a chi ve na he jong le tu ai amun mun ai chen ho wa hi a ki safe di he ka ti na he thal I choi lo chu om di he ka ti na ha chu la bi process ki sai lo lai chu a me zora ma amena pum bang chu ki sai ma sanga chu iti thei ding safety chu ken settle do dan chu sir thal china do mo wa ai le ho chen he nge independent delhi lo ji wa chu ai ho le ki hu na de ji chun ama sa kana dong ta en kem jong khat be minority tha na mun ho wa jong hin kem hong mun khat na be en kem le chi hi hoi lo ding ham kana ta kana do pa chong he ta na chi chu khat government of India pang lo hi le chu na chi chi bol the chu a government chen e ho ang vet khat lang ng vet chu chi a chu ai de a chu ke mong chu mun yo sa de he vet ta chi ken do lo na chu sir ai ho I tam tam na mun ho wa so kem thal choi wa kem nei bu chu ai ho I tam na majority hi na wa chu zat dang ho akuna ki chat na ding ji lo hin na zat dang ho akuna ki chat na ding mun chu minority hi na mun ho chu hin chilai ho zo chu focus the ham ti e khat propose ball kem the hi lo ham location ki bola chu aya kem location he tripartite agreement here join a amun hi ki ve khama
party thum chun approve ball ya CSO that's 8 day na chui thei lo government agency ma MHA lang uma sepai lang uma state lang uma ho ki ma chichun joint reconnaissance tiu joint recce chama chu ball wa ki la da so government nang chila hiding ti thei lo nang chila hiding ti thei lo state nang chi hiding ti thei lo athuma ki nok to na mana ma ya chi a chi alo thei lo wa chu chama sei ding a chu compromise hi na neutral point ti dam khana chu te ai Ini sir sila agak si cai tiang je en mo kata pa chu tham kat tabang trading ham ti pa chu kan do ne ki pa men pung khat jong ling de tan sir last message ai pi na sei no ma anja ka sei pa chu chu a process ki pan hai ta to ai September ta li extension ma to wei ta he chi process hi ilun na diu zo na he ta chu chi hen ki tu ben chi e khomu ti ki tho ti ki mo se pu ti ki mo gen mo ngo pu ti pi ar yong to yo se le ki bol pa sam nom la chun he nge a chi interview bol hong chu to yo se le bol la i chong chu mi pi ha thein ding chan le chu e ho chun government ho state banga chu all india radio station ho hi khat te ka khana rilsan pura khat ine hi ana chiwa khu mai ka man the lom ke poi hi chi hota bang media na thei chu iman thei pe no chu to nang na bol bridge ho ai lo le isian media ai lo tisna chu ho chu iman ho inei lo pun sanga inei chu sun chu pa chai man na le pa chum jat te chu la kya chu aki pa me sir lung neo po ti doubt in a lucky dong the constructive criticism of an apa hin mi ball ha kai ha su e bedding I sa to sa pai ding ti ho chu I ball while e ho ki su hat mo tiu e demand chi pau he ngan che ding sanga chu e demand la ki chi ta to la ki panta pai tai ki thu khom vai ki til ko wa he le e ha zo due to the government betting I mo he tun chi administration thum ki pele amo yang ki pu thui win tin lungdam ta and development umin tin ki kha chu confidence ne na ding chi e hon e ho hom bo choi ta ki bo lu hai mi ta san thi hi wo mi ti chu government ni ta san thi wi to chi ho lo ki na ne no chu jing tin chi hi issue be hu wa e chi demanu chi bon wa de so XYZ chung chung ma de lo ki ta khana de ya it's like bon chi pa ta o le ground na chu neo cat hill no chu how so ho pang ten ho bung lam ka pang ten CSO pang ten SO yang pan the the ki pang ten su da ma le ki thu hat ding amene pu bang chu phai ta ki thu chu la ado yang ademanu khat na chua cho chi leng do chu le hong chu to chu a demand be chu khat ta chu ki tu na ta chu a tha hi zit kho till now local issue ho a he division om sa lo this ki tu na ding ai hol diu ikiba no celebrate the ball diu longel chum defense of mal chu tolerant hi ngai diu a phalang ding pa ya a chi ki se ai a ko hi su I hom wa chu ki pa me sir tu ni la kyo lim na chi chan chi tan te ka ki pa sir